Айбат отырабыз Радик. Ше, бірәсің. Ой, бұл көптен шыққанымыз жоқ еме балыққа. Әлі жарай. Бір жиылмасаң жоғында. Жоғында әлі бір нетіп бүтіндей біріне ішлеріне қалдырып шығып кеттік. Яра шоңар шоқлам. Рахатланып. Конечно, бұл природада матыр. Природада отырмыша, жалайтып қайтмыша. Да. Есіңдәме әлі яшшақны, балашақны еске түшіредірек, қымбазына барадырек. Қымбазына барғаштын, езәдірек күн ұзын, кетәдірек пекарняға нарысын пекарняда, тегінде неге шоқойбыз ешікке. Ипи берігізінде Қойнар ипи, опа, ипи қойнар ипи берәлі дейбізінде әпи берейбіз. Итәмнейін дейме, ашы. Олабыз тегіне ашы әлі неге, шауабыз кері қымбазына езірге тағын. Есіңдәме? Рахат. Бір шығабыз, құйынабыз. Әлен ішті құр езіп шығабыз шыны. Әлі бота башлайбыз. Ұлы малайлар жарар, тартып шығар айы. Но, бота башлаған шық. Ой, спасите, давай. Тартып шығар алар дегелер бізді. Исән қалдыралар. Әлі болған шақларыны еске алып отыра, тоже класс білән болған балашақ карточкаларын қарап отырам шында. Еске түшіресің. Бітінде 20 жыл ұзып бітті бітінде. Сезілмеді дәйме. Именно. Ғұмыр тезіз айкен ол. Qayıqam əli tuğan avlıma Yaşlık yıllarımı sağınır Telaşılğan nəni şağıma Damarımız şuşu avılıda Telaşılğan nəni şağıma Şuşu avılıda Qayıqam əli tuğan avlıma Devalarga qaytam canımını Canga yakın tuğan jirikey Tuğan jirikey üze jarikey Canga yakın tuğan ziriken Tuğan jirikey üze jariken Qayıqam əli tuğan avlıma Жылы хизлер tuğla күңілді Peşimde jır bulup Keresen Yazmışlarım şuldur güresin Peşimde jır bulup Keresen Yazmışlarım şuldur güresin Qayıqam əli tuğan avlıma Şişməsin canlı ağılar Qayıtsaydı şişmə nazlarım Qabatlanmaz yerlik yazlarım Qaysaydı şişmə nazlarım Qabatlanmaz yerlik yazlarım Qabatlanmaz yerlik yazlarım Бала шақ бір мезгіл кебек өтіп та кете.
аның белән безгә сагыш һәм шатлыклы истәлек кенә кала. Шундый мизгелләр тирән үтеп кереп, кире кайтарасы иде безгә, рәхәтләнеп, тагын йөзеп, су коенып, шума-шума кым базының суын йотып, безгә ул көч һәм дәрт бирер иде. Су буенда ушак яккан, бер дә юктан кызык тапкан, кайда калды икән балачак? Эзләсәң дә тапмас инде, чакырсаң да кайтмас инде. Бик еракта калган балачак. Су буенда казлар көткән, ширамендә тәгәрәп үскән, кабаталмас иң бәхетле чак. Читкә чыгып китмәс кебек, бик тиз үсеп җитмәс кебек, тоелса да үткән балачак. Бишинчи класста әле мин хәтерлим, Гөлназ белән чабышабыз, кашалаш уйныйбыз, бер-беребезнең артыннан чабып тирләп, башлардан сулар агае. Батыр чаклар, кызык чаклар. Короче, бер кызык әйбер булган иде. Бер вакытны Дина Митхатовна, безнең классный руководительница бит инде, 3нче класста кайтып барабыз нидән, мәктәптән чыктык та, короче, чабабыз инде монда. Бу безнең арттан тоже уйныйбыз белән Дина Митхатовна. Bir zaman Azatqa, isingdami Azat? Patnoshka qo'yirdi da, tenga jig'ildi, bitta qap-qara tegini bilan. Kulamiz tegingar, kulamiz. Jinimit xatinni qo'rqqandir nimasigan tegi. Ey, jiqdim deb. Sho'y kulib qo'ytadir. Anda Rail, anda Ruslan, Ayrat, anarasam Olmaz, biz birga bitni bir oramda bo'lg'achdan birga qo'ytamiz. Rahati, shundan qo'yib boramiz. Hali shol Azat aytmishli jig'ilgandan so'ng Искать шырып отырадыр ем. Быйыл бит әле безнең 20 жыл була, Радик. Быйыл 20 жыл була. 20 жыл торганда бит инде булса да очрашырга кирәк. Ато бит инде күптән күрешмәгән, үзгәреп беткәннәрдер бөтенесен танып тамамыйдыр инде. Ато күрешмәгәч, вачы танып башлый бит инде. 20 жыл үтте, 20 жыл. 20 жыл узып китте, сизелмәй дә. Шуны хәтлек вакыт узганны белмисең дә. Гомер тиз уза икән. Сизелмичә кала. Шуй бит Азат, 20 жыл үткән, беләсеңме син аны? Битләр. Рәхәт һавада. О. Былтыр түгел, күп җилләр элек шул җәй вакытында экзаменнар газеләм җирдәргә. Үтә гомер. Мы сколько тебя ждали тут? Долго. Уже пол-ведра рыбу поймали. Салям. Привет. Салям, Ромочка. Салям. Как дела-то? Как рыбалка у вас? Нормально, ничего. Вот в ведре посмотри рыбы. Все хорошо. Сколько рыбы поймали? Ну-ка. Ого-го. Немало. Вот так, как дела, Роман? Чё, нормально, потихоньку. Даже живешь и радуешься? Да. Слава Богу. Это хорошо. Слава Богу. Вот, решили тоже поудачить. Надо, маленько надо. Сейчас уха будет. Әле кайтканда, корларда этешеп, жыгылып, шип-ши булып кайтабыз. Точно. Кайтып җиткәнче. Нидә шуабыз, портфельне саласың и Таудан төшмәле бит, таудан төшмәле. Кайтып җитәсең, сумкалар булай киселгән сумкалар. Иде сүгәләр. Идәлләгә тигендә. Нигә шуны алды дип, Әни сүгә тигендә. Портфельләр җыртылып беткән иде.
кызыгый. Әле без бит инде бер урамда торгач, дүртәү җыелышып китә бит торган идек. Бер вакытта чыгып, шулай бергә кайтып, күңелле. Помню, с Иринкой за партой сидели. Вечно переговаривались, мешали занятию. Дина Митхатовна, наша учительница, маленько ругает нас, поправляет. Типа там, ну, успокойтесь, не ругайтесь, мешаем занятию. Вот. И тут Радик что-то это, то ли контрольная у нас была, то ли что-то я, короче, там не смог. И начал переписываться, ну, списывать вернее, у Ирины. Ага. Надо было смотреть на доску, а я к ней в тетрадку, а от нее в тетрадку себе переписываю. Ухап пішірге жете жігітлер. Шылай көңіл. Может быть, жиылышып алырбыз. Кім білген аны. Может быть, звонитіп алырға керектір бүтінісіні. Звонитіп әйді, бірер күнге сөйлешіп, жиылышып, встреча жасасақ болайынды. Конечно, а чё нет, нормально битінді. Сөйлешебізді, звонитшебізді, әйтебізді. Кім келе, шул келенді. Кім келе, шул келе. Әйді, шул ішлейді. Давай шылай шәрбіз. Шунда ук егетләр терләнделәр, бер-берсенең каранып, телефон номерлары сораштылар. Кемдә кемнең номеры бар, шуларга шалтыратырга булдылар. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К 4 прибавить 2, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глагол и про тире, и про дождик на дворе. Күптән күрмәгән ойрак беренче очраштык. Бу гына җылда гына хәлләрне белеп. Рәхәт булып китте, үзгәрмәгән малай. Тормышы бара. Әйбәт. Элеккегә мәктәптә укыганнарны искә төшереп алдык. Сагындырам. Ая ойратка звонить итеп карыйк әле. Шәт алыр. Сөйләшеп алыйк. Бөтенебез җыелган монда. Хәзер. Телефон алып. Ойрат, сәлам. Шикәлләр. Еще нормально менә эштәле. Что-то эшләр бик тыгыз әле. Җалда юк, эшлибез. Сез нәрсә? Балыкта утырасыз әле. Молодцы, нәрсә эләгәнсең беләс. Керәгә зурлар бар. Нормально. Встреча одноклассника. Белмим пока әле. Ну, возможность булса кайтам, конечно. Ну, эш тыгыз әле, белмим, возможно, әйтәм точно. Ладно, рахмат, давай созвонимся. Килерми. Әйе, олыгайдык шул. Хәзер вакыт та юк. Ничек итеп эштән өзелеп, өйгә кайтып, диванга авып, икенче көнне эшкә чабырган. Әле эшмәкәр булсаң, бу шөгыль бөтенләй синең тормышыңны, уйларыңны үзенә җәлеп итеп, сиңа 1 минут вакыт та калдырмый. Нишлисең инде? Әле ярый егетләр дуслыкны онытмыйча, шулай бер-берсен күрешеп,
шалтыра төшөт туралар. Ребят, что ты тут было? Братцы, я думаю, в честь 20-летия надо встретиться. Как-никак, это дата ответственная. Не у всех, правда, есть возможность приехать, но ради такого случая. Но не все же работают. Когда-то есть хоть один день выходной. Согласен, Роман. Можно приехать и вот обзвониться всем, как я еще раз говорил. Точно. Вот таким макаром. Тогда один день можно уделить. Вот Да, соберемся, давайте, позвоним всем. Всем позвоним. Ну, И кто приедет, тот приедет. да, кто уж реально не сможет, но мы поймем. Молодец, Роман, айда, я согласен. Gulnozga shaltiratib jibaring mali. O, Gulnoz, salam. Tanidingmi? O, klassdoshing Radik. Nechuk hollar? Одноклассник Хабибулин, что ли? Ой, привет. Yo'qshi. Allohga shukr, eye. Bizni tajaybat, isen sog'ina aybatgina. Mana bunda moyalar bilan, klassdoshlar bilan Rasimmin, Ozat, Roma bilan keldik yali, bog'da turgan biroz. Hatto bir chiqib bo'lmay, biroz dunyo ko'rib, chiqib, siylashib kirarga. Nihal hallaringiz sizgizin. Yaxshi. Mana biz bunda o'tiramiz edi moyalar bilan. 20 yil никак bitindi bo'ldi bit endi. Uchrashishga kerak. Ладно. Aytirsiz тогда. Yorar ha biletlarni qo'rarmiz endi biz Megasdan, если что, anara samolyot bilan qo'ytiribmiz. Давай 20 yillikqa tagda ko'rishib qolarmiz, uchrashirmiz ola bersan. Yarar. Давай qizlarga shaltiratib jibar. Xabar etib jibar uchrash turunda. Yema? Yarar, давай sen sağ ol, пока. Güzelga da shaltiratib jibaring. Güzel, selam. Bu klassdoshing Radik. Nechuk hallaringiz? Bizda evet, Allohga shukr. Mana 20 yil bo'lib endi uchrashishga kerakdir deb o'ylab o'tiramiz endi. Bir ko'rishmishammi, butunisini sog'indik. Ko'rishishga kerak, uchrashishga kerak. Yarar, uchrashuvlarga xatligami? Tagda. Qizlarga to'g'ri xabar etib jibarsin. Yarar, sağ ol, пока. Алло. О, салам Расим, халлак. Не ish bitirasiz? O, bog'da. Yaxshi. Joriy, bizimda bir kelgina akringani bog'chada motoshamiz moyalar bilan. Bog'cha, toshda. Bizimga oldi. Chetirmagan. Siz nasa? Zo'zur boqqa bormi? Rahatsizlik aytasiz. Endi siz ham ishib kiring. Qo'shib bo'lsin. Bitta problemam. Tutdan ko'rmaymiz-ku. Alanga bir qo'shib bilan ko'ramda bitti. Avvaldan kim ko'rashin? Jigirma bo'ldi-da. Qo'rqayapmiz, umrimizni. Ko'rishib olsang joyini yeyapsiz, jigirma bo'lganda. Men o'xshatdi. Onday birga. Всегда за двумя руками дәйкәбез. За любой кипиш, кроме голодовки. Давай сөйләштек булды. Рахмат, исәнлектә. Rasim kiyali. Mana bunda go'zalga silib boshlaganim da. Volgograd turunda. Siga silib bitirib iska tushirib olgan. Volgograd borgan edik. Volgogradga bordik. Milosha Nurgizarovni bizni rahmat, bek zo'r rahmat ular olib borgan uchun. Ul bor bo'ldi. Rustamovoy bilan bizga bek katta dunyo ko'rsatib qoldilar ular. Istelikli vaqt bo'lib qoldindi. Mana qachon borasan Volgogradga hozir? Güzel narsa istadingmi? Güzel istedi, şoklanarız yine, Volgograd degan şimdi. Mana shular uchun shunga kerak-edi, azrak jiyiq, davay jiyiq. Shirkka jotib qolgandi. Ali poyezdda borganda kish bilan bitni butun jiqlarga jotdi. Anda kim qoldik? Men jiqlamışa qoldim-da. Sodiqov Ramilda, Abxalilov Royil qoldi, ishov qoldik, ishov boramiz. Narsa ishlarga. Aya pasta sulaymiz deb kimdir aytgandir-da, xatirlamayman, qayshimizdan zo'qlar pasta sulaymiz deb aytgandi. Hassalab chiqdik butunisiga, butun kishiga suladig'ini, sho'qchilar qolgandirindi da andanda. Hozir bitindi, biz qoldik, sho'qlarga jotirar kerak.
Uyanmay әлі мына хатırlamıyorum kimdir tege bitine çıktık da kolu bile koşuy başladı. Kolu bile koşuy burundu. O kaç bu yalı bitti bu gay. Mına hatırlamıyorum kim bulgandır olası. No, ansı помню. Hazır bitinde sılap çıktık da biz işe olduk bitin işlerge. Hazır сисермәскә кирәк бит инде. Тоже үзебезгә дә сылыйбыз, үзебезгә беразны сылап куйдыктан да. Жаты жатлаганы типа безгә дә сылаганнар әйтеп булмый бит инде. Сезгә дә әлегә, иначе да. Ертеп тордык. Паника. Конечно, да таланмын да бүтә сыланган, монда сыланган 5 бүтәнесенең сыланган. Ну в итоге белләрне без икәнен. Кемдер саттын да бар. Көрүп калгандырсы, Кем булган? Мен помню точно берсе вообще аппагы вытер слабы тергән мәйтән нәрсә бу мен. Монда да кем тәмин сыланган. Кем булды икән менә хатırlamыйм буларны. Кызлар кайсыздыр җырлап йөридер янда. Кем булган микән, шулпан булган микән. Җырлый теге нәрсә бу я сладылар. Молодцы, яхшы, хулиган. Истәлекле вакытында хәзер менә искә төшереп искә алып очрашып алырга кирәк инде безгә. Шуларга рәхмәт инде бит. Яшаныр безне апарды бит инде. Да. Bağışlap Şanur Rizar'ınla bizge bik zor işlep kaldı o bizge. Rahmat olsun ağa. Koşan barır eğale. Rahmet olarga. Da, şirkte akırısıyla kora. Ay, şoptum. Olma. Благодарим судьбу за то, что нам так в жизни повезло, что вы за руку привели к началу трудного пути. Посеяли в сердцах добро, распознавать учили зло, и справедливости своей вы покорили всех детей. Вы были нам поводырем при нашей встрече с букварем. Вы помогли нам мир открыть, писать и с книгою дружить. Всегда для вас, каждого из нас, вы время находили. И каждый день, и каждый час вы терпеливы были. Мы любим вас от всей души, и взрослые, и малыши, девчонки наши и мальчишки, и тихие, и шалунишки. Нам никогда не позабыть лучистый свет любимых глаз. Желаем вам здоровья быть, хотим счастливой видеть вас. Нет, еще собираюсь. Ну ладно. Ты слышала, у нас мальчики там собираются? Да, мне тоже Василий звонил, вот, кстати. Мне тоже так же. 20 лет все-таки прошло уже. Очень хорошо. Есть что вспомнить. Да. У нас класс вообще отличался такими башкалардан. Да, будет у кого-то семьи, у кого-то дети уже большие. Да. Так что, может, и другим отровна утром вспомним Аладырса. Да, ладно, надо будет на природе собраться как-нибудь. Ну, обязательно. На природе надо. Ладно, давай, не теряйся, созвонимся. Ага, давай, пока. Әйе, искә төшерлек вакыйгалар бик күп була. Кызларның да үз серләре бик күп иде. Аны кемгә сөйлисең? Бары тик бер-береңә сөйләп, көлешеп, очрашырга вакыт табып, шушы серле сандыкны ачып, күбәләк кебек һавага очырып, булганнары үтсен инде. Günlük bu dünya ömrünü kim bilir elle küpmü elle ezmedir günde bir gün ötüp durgan günler bir gelikten eginde yemlidir şiircikler bir kuvaydı değmediz küzgülerge olamazsak öğrenmeyi günerin cibide yüreğin sigizide ömür kentlege sizilme Good energy,
yığmağın şatlıkları anını birime-bir Durmuş rəxətində, sağlıq bəxətində Yaşaygalı şulay birgəgə Jayırışıqlar bit bulmaydı bilmədiz Kızgülərgə aramasın görənmey Günərin cididə, yüreğin segizdə Ömür ötkənliğe sizilmey Günərin cididə, yüreğin segizdə Ömür ötkənliğe sizilmey Yaşlık deyip yaşlık geri koymaz Ну, Азат молодец, наварил ухи. Настоящий повар, зубной техник. Надо будет угостить всех ухой. Так, Расим, мында холмады мейм списокта бүтінісіңе звонитып бітірдік. Да, яқшы. Бүтінісі согласились, келеміз дейді, ұшырашуға. Ну, мен де шалтыратты. Жігітлерге тоже шалтыраттым, кімнің номері бар, барысына да айттым. Келеміз дейділер, бұлдырабыз, тырышабыз дейділер. Қызларны қорағы сенім айтам, организованный. Сразу подхватили. Подхватили сразу все, келеміз, ұшырашабыз дейді, бүтінісі, молодцы. Соғынғандар, на самом деле, 20 жыл, по крайней мере. Да. Не была ол. Круглый дата өтейін. Сағынышып, ұшырашырға керек айбар. Қазір, Ошарға. Радик, тошлап қармағыңны. Көп тұттың бүгін болдық. Мұнда 100 кішіге жете. Барангыда көп болды, суған да солдық. Настоящий уха из петуха, только петуха нет. Вот. Ошарға, аягыз. Ани қазір келем, уха, міне болды. Dünya malın, bar baylığın bulmayı beterip jeyip Şükür kılıp bulganına yaşa nefsini kıyıp Belki yaşar biz illeyel belki kolgandır bir ay Küp mü ömür bir elgenin bilse biledir Xuday Belki yaşar biz illeyel belki kolgandır bir ay Küp mü ömür bir elgenin bilse biledir Xuday Tuarsan üzüle de gite Kıldan işke ulu ömür Şul bir elgen ömrünü kişilerce yaşayıbır Belki yaşar biz illeyel belki kolgandır bir ay Küp mü ömür bir elgenin bilse biledir Xuday Belki yaşar biz illeyel belki kolgandır bir ay Küp mü ömür bir elgenin bilse biledir Xuday Моя семья, как много в этом слове. Самые причудливые отношения иногда не самые крепкие. Это как связь между крышечкой и ведром, это связь между лампочкой и патроном. Это пример, как люди после искорки в глазах сочетают невообразимое, что результатом получают друга на всю жизнь. Как дорого и порой немыслимо представить себе жизнь без них. Пусть остаются эти трудности, но мне они нужны. Семья моя, крепость моя, а дети — это наши цветы. Küp mü ömür bir elgenin bilse biledir Xuday Belki yaşar biz illeyel belki kolgandır bir ay Küp mü ömür bir elgenin bilse biledir Xuday Yaşarga kilgen biz iken yaşayık jırlar Berkimde mengige kilmi bu dünyada biz buna Berkimde mengige kilmi bu dünyada
yaşar biz ille yıl belki qolgandir bir ay Ko'pmi ömür berilganin bilsa biladir Xudoy Yasharga kelgan biz ekan yashik jirlar Berkimidan mengiga kelib tushgan qarashlar Yürütmeyenler bile. Okası koyasın adam. Okası bundan da mı da? Bana gelsin çok şiir olur. Oran ulan, oran bu arada şiir tanımıyor. Yapacak bir etkirini. Eğer ona şimdi bir şiirlere gerek. Okası olup çıkan değil. Rusika yaso. Ozat berengi var mı? Ne kadar iyisi oldu da bir okaları, oka çok. Aynar bu arada söz verici vermedi. Evet biliyorsun. Qadrli klassdoshlar, biz men bek shotadan uchrashgan. Bu mezgillarni bek uzoq kutdik, 20 yil o'tib ketdi. Shu 20 yil ichida har biringizni esga olib, shunday vaqtlar da bo'ldi. Deb ura! Ura! Meşakkategen şaklıklı Bulsun idi her kiminin Korkmasın koyga işegen Bir kaşanda bir kiminin Her ağaçның üşimeşe Kergenin üşeşege Her kimden öz yazmaşı Ötkenlik kileşege Her ağaçның üşimeşe Her günün üşeşege Her kimden öz yazmaşı Ötkenlik kileşege Ağaçlarının cimişleri Bulsun her şey temliler Gül çiçeklerine karab Soklansınlar kişiler Her ağaçның üşimişi birge jirgey Her ağaçның üşimişi Her günün üşeşege Her kimnin öz yazmışı Ötkenlik kileşege Her ağaçның üşimişi Her günün üşeşege Her kimnin öz yazmışı Ötkenlik kileşege Her günün, her jirinin Her kimnin öz yazmışı Kalkmasın kaygı işegin Debir kimnin Ağaçların cimişleri Bulsun her şey temliler Gül çiçeklerine karab Sıklansınlar kişiler Her ağaçның üşimişi Her ağaçның üşimişi birge jirgey Her ağaçның üşimişi Her günün üşeşege Her kimnin öz yazmışı Ötkenlik kileşege Her ağaçның üşimişi Her günün üşeşege Her kimnin öz yazmışı Ötkenlik kileşege